Mwanzo mrango wa 29 Jacob anafika Padanaram. Baada Jacob akenderera na charochi hata akifika iti ya atua ng'wambulero wa zuwa. Akituha mato akiona kisima mundani. Naho kandaze hana mabadi mahaho gangonzi. Kisima kiki were kikahumirwa kusinesirwago mabadi. Cho kisima were chafinikiro na iwe bomu. Arisa were makiripingilisa ro iwe zulu za cho kisima. Makine sozo ngonzi wakati goma badi gosigaza kunzumanyikanaho gonya makikifinikira. Jacob akiauza wa Arisa akiamba, ndugu zangu mnambolera hii? Makiamba, funambolera harani? Akiamba, vize mnamumanya Labani mwana wa Nahori? Makiamba, funamumanya. Akiamba, vize ni mzima? Makiamba, ni mzima. Hata lola tiya mwanawe Raheli anazana ngonzi. Akiamba, zuwari cherengerengere wakati wa kukunzumanya goma badi kauzangu kufika. Niswani zongonzi na ngwende mkazirise. Makiamba, kafadi mabule muhakama badi gosi nga kunzumanywe. Hangwenga na roi waripingiliso kula hoki simani. Ndofune so zongonzi. Jacob wari wakala chere kununa nao. Raheli akiza na zongonzi za babaye. Kwani werende azirisaye. Vikara Jacob wari wamona Raheli mwana wa huye Labani na zongonzi za huye. Akisongera hehe na kiripingilisa roiwe kula zulu za chokisima. Lakini soro badra huye Labani. Mstari wa 10 Jacob akimdoneza Raheli na akipiga kululu kurira. Jacob akimwambira Raheli kukala ye baba Raheli beni ya huye na kukala yeni mwana wa Rabeka. Ba Raheli akiukamalo achinda mwambira babaye. Labani rosikira uvoro wa huye achinda malo akamhokere akimzagamira akimdoneza na akiza naye kwa mzini. Jacob akimwambira Labani mautugaga gosi. Gonya Labani akimwambira Jacob, ujeri wenye webo mkwangu wenye. Jacob anamuhumikira Labani kwa utoa Raheli. Jacob waro kalaza kala hangwenga na Labani kwa mwezi mwenga. Labani akimwamba, sikarakara unihumikire bule kwa kukala mkwangu. Nambira baikala mshahara onda kala nutuze. Vikara Labani wera anasi chanaire. Mkuluwera naifa Lea na mvahwera naifa Raheli. Lea wera na masuga kurearea. Ela Raheli wera na kando mudzo na surambizo. Mstari wa 18 Jacob akimhunza Raheli akiamba, ndakuhumikira kwa miaka mifungahe ili nimpate Raheli msichana umvaa. Labani akimwambira, bahani kupe uwe kuriko kumpa mtu mwingine. Kala hangu. Kwa utu huo Jacob akihumika miaka mifungahe ampate Raheli. Na kwa kukala wera na muhenza miaka hiyo yakala nihere siku chache kwako. Mstari wa 20 Goja Jacob akimwambira Labani, wakati wangu zatimira, nipa mchangu nikakale naye. Bai Labani akikunzumanya atu osi hatu haho na kiusa sherehe. Ela rofika ziloni Labani akimhala mwana Lea akimpa Jacob. Na Jacob akikala naye. Kiza Labani akimhala Zilipa muhumikiwe wa kiche akimpa Lea ile akale muhumikiwe. Kuna chena mazacha Jacob analola hata ni Lea. Bai Jacob akimuzala Labani akimwamba, uzahendaje we? Samba minona kuhumikira kwa utu wa Raheli. Kwani oni bai kunikenga? Labani akiamba, kikwe huka vihendwa kumula jamvana mkulu wa chereha. Timiza si kufunga heza yuyu. Gonyo unihumikire kaheri miaka mifungahe na wasifunda kupa ye mvahanaye. Jacob akaenda visho akitimiza siku ze fungahe. Gonya Labani akimpa mwana Raheli akale mchewe. Labani akimhala Bilha mhumikiwe wa kiche akimpa Raheli ili akale mhumikiwe wa kwako. Bai Jacob akikala na Raheli naye na akimuhenza Raheli kuriko Lea akikalaza mhumikira Labani kwa miaka mingine mifungahe. Mstari wa 21 Kijazi cha Jacob. Bwana roho na ukalalea kahenza akimhendea kalena kijazi ela Raheli ye akikala kajala. Lea akifunga mimba na kijala mwana mlume akimwiha Rubeni. Maana wamba niko kukala Bwana zako nako kusirima ni sirimako. Vikara mulumangu andani henza
akifunga mimba kahera akijela mwana mlume na akiamba kwa ukala bwana azasikira kukala sihenza aza nipa mwana yu naye bayaki mwiha Simioni akifunga mimba kahere akijela mwana mlume na akiamba vikara mlumangu kanda kala kurename kwa kukala nzamu jalira ana hawalume bayaki mwiha Lawi akifunga mimba kahere na akijela mwana mlume akiamba wakati huo ndamlika bwana bayaki mwiha Juda gonya kisisa